ngaho nibakuruhure bukeye. Umwanya n'uwanje mfite umucuranzi wanje hano, ariko nawe ubikoze neza. Ico kidari niyo base wamukomeza muri uwo mukunga. Haleluya! Atukuze Yesu. Ihute wa, ihute kabisa. Kandi wamukomereza nkawe yarari gucurangira. Haleluya. Mwicare turaza gusubira nitubona umwanya. Jambo rya mbere dushimye Imana ituboneye uburyo n'umwanya kugira ngo tuze kuganira ijambo ry'Imana. Imana yabikoze ishimwe cyane. Turakwiyegereje muco kandi gumuhudumi aho ngaho ningutungura uburi tayari. Haleluya. Nari mvuze ngo shimiye Imana iduhaye umwanya n'uburyo kugira ngo tuze gutaramira Imana. Rindi jambo rya kabiri ndashimira abayobozi babonye ko uyu munsi wa none nje ugomba kuganira ijambo. Ntabwo nari mbizi, twabimenye nimugoroba, ariko turavuga ngo kubera ko Imana itugiriye umwanya, ituboneye umwanya, itugiriye imbabazi, turabikora. Abayobozi mwatugiriye icyizere, turabashimye. Imana ibaheze umugisha. Mureke dusome ijambo. Turasoma mu Bami ba kabiri ibice 7 ku murongo wa mbere. Umuntu wa mbere nareba Bami ba kabiri ibice 7 ku murongo wa mbere. Undi arasoma Yohana ibice 3 ku murongo wa 16. Babaheze microphone abantu batatu. Uwa mbere asome Abami ba kabiri ibice 7 ku murongo wa mbere. Undi asome Yohana ubutumwa bwiza ibice 3 ku murongo wa 16. Undi asome Petero wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 3. DJ baheza microphone basome dukurikire tunezererwe Imana. Dusome Abami ba kabiri igice cya 7 umurongo wa mbere. Naho 7 ku murongo wa mbere. Abami ba kabiri. Dusome mu izina rya Yesu. Batarabona ni page ya 370. Elisa aravuga ati, nimwumve ijambo ry'Uwiteka avuze ngo, ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingenzi izagurwa shekeli imwe, kandi indengo ebyiri za seyiri nazo zizagurwa shekeli
imwe. Amen. amen. Ubundi nasome Yohana ubutumwa bwiza. Yohana ibice 3:16. Yego. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, yego, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. amen. Ubundi nasome Petero wa mbere ibice 3 ku murongo, igice cya mbere ku murongo wa 3. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 3 aravuze ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri kuko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Uyu munsi Imana tugiriye ubuntu, duhereza umwanya kugira ngo tuze kugira icyo tuvuga imbere y'ubwoko bw'Imana. Twadusomye hano mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 7 ku murongo wa mbere. Bibiliya ivugamo ibintu byinshi, ariko uyu munsi nabazaniye ubutumwa bw'ihumure buvuga ngo isoko y'ibyiringiro nyakuri. Bwana sifiwe. Naje kubabwira ngo mbamenyeshe isoko y'ibyiringiro nyakuri, kuko umugaragu w'Imana yabyanditse. Pawulo yandikira bene wabo, arandika aravuga ngo ndabandikiye ngo nubwo ngo mgerageza nko kubibutsa ngo nubwo hari ubundi mwigeze kubyumva ngo ariko ngo naje ndonge ndabandikira. Bwana sifiwe. Tito nawe arongera arabyandika, Yuda nawe arongera arabyandika yandikira bene wabo bari baratataniye mu mahanga. Yakobo nawe arongera arabyandika aravuga ngo nubwo mbibutsa bigaragara ko hari ubundi mwigeze kubyumva, ariko icyo nkoze ndagira ngo twongere twibukiranye. Atukuzo Yesu. Nta kindi cyatuzanye ni ukugira ngo twibukiranye muri runo rugendo dufite icyadukomeza n'icyadutera ibyiringiro byo kuguma ku mwami wacu Yesu. Atukuzo Yesu. Petero yandikira bene wabo bari baratataniye mu mahanga, yarababwiye ngo mugire umutima utabacira urubanza, ngo kugira ngo nihagira umuntu wabaza ibyiringiro mufite muzabona icyo muzamufite impamvu yo kumusobanurira iby'ibyo byiringiro mufite. Atukuzo Yesu. Muri iyi si harimo ibyiringiro bitandukanye, kandi mu buzima tubayeho nta muntu utagira ikintu yiringira. Oya, nta muntu utagira ikintu yiringira. Yaba umupagani afite icyo yiringira, yaba umukristo afite icyo ashingiyeho, yaba udafite na kimwe atekereza mu bitekerezo bye afite ikindi kintu nawe yishingikirijeho. Ariko ndagira ngo mbabwire uyu munsi ibyiringiro by'ukuri. Bwana sifiwe sa. Mu myaka 600 ishize abashakashatsi bagaragaje ko umwana w'umuntu ahinduka. Umwana w'umuntu ashobora kukwemerera ikintu ariko akaguhinduka. Bwana sifiwe sa. Ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana, niyo mpamvu ritwihanangiriza kutiringira kandi rikatugira inama y'ibyo tugomba kwiringira tutiringiye abana b'abantu. Jambo rya mbere riratubwira ngo ntukiringire umwana w'umuntu kuko isaha n'isaha ashobora kuguhinduka. Bwana sifiwe. Umwana w'umuntu ntabonerwamo agakiza. Ntukiringire umwana w'umuntu ntashobora kubonerwamo agakiza. Atukuzo Yesu. Ijambo rya kabiri rikatubwira ngo ntukiringire abakomeye n'ab'igihe gito. Ushobora kwiringira abakomeye mu ngoma iyi ngiyi turimo, ariko uyu nguyu yavaho yarakoze amakosa nawe bakaguhiga uri mwene wa. Niko bizabigenda. Iyo abakomeye baye ku ngoma bene wabo bishira hejuru, ariko mu gihe avuyeho abandi bamuhiritse, wewe wifuza ko utakagombye kuba waravukanye n'uwo muntu. Niyo mpamvu utagomba kwiringira abakomeye. Atukuza Yesu. Irindi jambo ntugomba kwiringira amafaranga.
amafaranga hari ibyo atagura. Amafaranga ntagura amahoro, amafaranga ntagura umunezero, amafaranga hari aho gukura, hari aho atokugeza. Atukuze Yesu. Dugarutse muri kino gitabo twasomye, muri iki gihugu bagize inzara iteye ubwoba, bagira amakuba, baterwa n'abanzi babo, bagira amakuba akomeye cyane. Abanzi babo babakingiranira inyuma, bahagarara ku irembo baravuga ngo uzasohoka wese nitumubona tuzomufata. Nabo baravuga ngo nta gusohoka, tugume mu mudugudu. Amazi inzara iratera, inzara iratera. Bwana sifiwe sana. Inzara iteye, batangira kurya abana. Umugore umwe w'igihume abwira mugenzi wiwe, agira igitekerezo. Atukuze. Hari abantu bagira ibitekerezo, ariko bimeze nkaho ari ibitekerezo by'imiriro, ibitekerezo za bindi utomenya aho yagikuye. Aragenda yinjira mu nzu ya mugenzi we, aramubwira ngo wewe nagize igitekerezo, inzara yasase, no zarura mwana wawe tubanze tumurye tumuteke. Aratumaza nk'icyumweru cyangwa ibyumweru nka bibiri, tuzoza tumwe isosi, kandi nitumara tumurye n'inyama. Niko watekereje? Niko natekereje. Tuzoja guhetura niba dufite 5, naye mfite 5, ahari wenda ibintu zaraciyemo, ibi bitadutwaye. Bwana sifiwe. Tambara nimbi iwacu bigeze kuba intambara umunsi umwe. Baravuga ngo abagabo bose bagende baje nyine kureba ukuntu bimeze, bitange umwanzi ntaze kumara abagore. Umugabo umwe yavuga ati jewe ngomba kugumana n'abagore ntibogenda bonyine, kubera ko bagiye bonyine hari igihe bo bagota bakabagirira nabi, ariko bwari ubwoba. Noneho babarangize ubwanya bwabo, barabarangiza babandi babahigaga, boherejeyo umuriro. Werezeyo umuriro abagore ati twega turi abagore n'abana. Wa mugabo nawe ati turi abagore n'abana mutubabare. Atukuze. Tambara nimbi. Aba nabo bageze mu bibazo. Aravuga ngo reka tujye umwana, barya umwana wa mbere, isosi irabashiranye, turagira gute? Nta kibazo, hari yindi twibikiye hariya, muzane gawa twaramugaburiye ko turabona yongereye n'ibiro. Ati barakubeshe, jewe nzana umwana wanje tumurye, uri igifuwe. Turi umwana wanje none jewe urampindutse. Abona ntibishoboka, agenda gutakira umwana. Agiye kubwira umwami, umwami aramubwira ngo nace ta kintu nokora, ibintu uzakomeye, ariko ikintu ngiye gukora, ngiye gutera umugaragu w'Imana Elisha. Nadakemura kino kibazo ndamwisha, n'ubundi natwe dupfe, inzara itwishe. Atukuzo Yesu. Elisa amenya amakuru, arabahanurira arababwira ngo ejo umunsi nkuyu, ejo umunsi nkuyu, ndagira ngo ngubwire ejo umunsi nkuyu, ejo umunsi nkuyu indengo y'ifu y'ingezi izabigura shekeri imwe. Ni ibintu bitabagaho, ni ibintu aho bari bageze barya ba. Ni nko kubwira ngo ejo mu gitondo uzaba wicaye Texas. Si urugero rworoshe, ntimugore yo hano mu nkambi, ariko uwo guhanurira gutyo uwo mubwira ngo urambeshe, ntabwo bishoboka. Zokunda gute? Bo mutwara mu buhe buryo? Nabo ni kuko bari bameze, bibazaga ko bidashoboka, bakumva ko bidashoboka. Baravuga ngo uwari ubucegera cy'umwami aravuga ngo izo bintu tuzoshoboka. Nubwo Imana ubwayo yofungura amadirisha y'ijuru, nubwo Imana ubwayo yofungura amadirisha y'ijuru, ico kintu uvuze ntico. Elisha aramubwira ngo uzobibonesha amaso, ariko ntuzobijya. Haleluya. Harangije hari ababembe 4 nabo bari barapfiriye inyuma y'umurwa, barabataye, baravuze ngo mwebwe mugende nubwo inzara itwishe, ariko nibibembe naso titubikeneye hano mu muhana wacu. Ababembe baravuga ati ibintu zakomeye, nituja mu murwa inzara iratwica cyangwa bene wacu batwice, ariko hari abanzi, none mureke tubasange, niba twica batwice, niba dukiza badukize. Ababembe nigeze kubona umuntu warwaye amavunja. Bwana sifiwe. Umuntu warwaye amavunja
ntiyogendera mu byatsi, azaba elasitike, aza agenda asimbuka ukazugira ngo umuntu yabaye nk'akadenesi. Haleluya! Arangije aravuga ngo jewe ntabwo nupfira hano. Baragenda bagere hariya mu gico cy'abanzi. Abanzi bumva umuriro Imana yateje abantu. Baravuga ngo noneho abanyesirayeli bakoranyije Abasiriya, bakoranyije n'Abanyamisiri baje kudutera. None mureke duhunge, ibintu zakomeye. Atukuza Yesu. Hamaze baba bembe nabo bari abajanja, bari baramenye ibintu zababayeho. Bagere mu mwika basanga ibintu biruzuye, basanga abantu bahunze. Baravuga ngo mbere kuja ko tubwira bara batwirukanye, tubanze duhishe. Atukuza Yesu. Bafata ibintu baragenda ngo bararya, ubindi baragenda barahisha ubwa mbere. Baragenda bafata ibintu bwa kabiri, baragenda barahisha ubwa kabiri. Babare baravuga ngo ibi bintu rero sitoshe. Tubere tubabwire inkuru nziza, inkuru y'amahoro, inkuru y'agakiza. Baragenda basha kuvuga amakuru, baravuga ngo uyu munsi muze mugende muje gusahura. Hari ibintu birahari. Abantu tibongeye gutekereza izababe. Baravuze ngo nuwe muri ababembe ibyo titwa tubitekereza. Baragenda uwo munsi icyo Imana yavuze kirasohora. Bwana sifiwe sana. Hari abantu biringira ibintu bitandukanye, ariko hari abantu bageze mu bibazo bikomeye ubuzima bwa Imana ibasha kubatabara. Kandi aba bantu Bibiliya ivuga ko ari icyitegererezo cy'abise, kandi natwe bo tubera icyitegererezo cy'ubuzima bwacu bw'ejo hazaza. Atukuze Yesu. Tuvuze ibya Morodekayi. Morodekayi yari umwana wavutse ibwami. Bwana sifiwe. Ise yari Kishi. Kishi yari se wa Sawuli. Bwana sifiwe. Uwo yari sekuru wa Morodekayi. Atukuze Yesu. Ibibazo biza kuba barabateka, babatwara ubunyage, bageze iriya birakomera. Aravuga ngo nta kundi twobaho, reka nkore ubuza. Hano hari abantu bari bafite inkamagana, bari mu ma protector batitaye n'ikintu batitayeho. Bazababwira ngo we kujya ntiyite no ku kintu cyari cyo cyose, ariko ubuzima buza buhindura ibi. Bwana sifiwe. Ariko ko ndagira ngo mbabwire hari ibyiringiro. Atukuze Yesu. Barangije Morodekayi ahura n'ibibazo, akora ubuza. Bigeye abona abantu bashaka kugambanira umwami, aramufasha. Sinshaka kubijamo cyane. Umwami biragenda, haza umuntu, umwami aramuzamura. Namani nawe ashaka icubahiro gikomeye, ashaka ko Morodekayi amupfukame. Morodekayi aravuga ngo njenza nkora ibintu byose, ariko gupfukamira umwana w'umuntu ntibibaho. Bwana sifiwe. Nzakora ibintu byose, ariko gupfukamira umwana w'umuntu ibyo sinobishobora. Morodekayi baravuga ngo bamumanike. Bwana sifiwe. Umunsi bakumumanika, umunsi bagomba kumanika, umunsi ibyiringiro byasaga nkaho bicitse, abona ibintu zakomeye. Uwo mugabo yari yarafashe igiti cya mikono 50 ngo arakimanika. Aravuga ngo nzamumanika kuri iki giti, ariko yabigiye inama n'umugore wiwe. Imana mazibuka Morodekayi. Tugerewe. Haleluya. Imana ibuka Morodekayi. Imana iravuga ngo uyu munsi ntimugipfuye, uyu munsi ndabibutse. Iteza umwami kubura amahoro. Umwami abuza amahoro, arareba ibitabo by'abacurabwenge, yibuka ko hari umuntu wamugiriye neza atituye neza yiwe. Morodekayi umunsi Namani yaragiye kumusaba umwami aravuga ngo Morodekayi mugirire neza kubera ko hari icyo yankoreye. Umwami amenya amakuru ko Morodekayi yari afite gupfa. Aravuga ngo ico giti wewe wari ufite kukimanikaho Morodekayi, ari we bakimanikaho. Bwana sifiwe sa. Ndagira ngo nkubwire mwene data, mu bibazo ufite mu buzima ubayeho, uzirinde kugirira umundi muntu urwango gotuma umwicisha. Atukuzo Yesu. Mu urwango ugirira umundi muntu harigerwa gusubiraho akabere wopfa bucimbo cye. Bwana sifiwe. Twavuga ibya Yosefu yagize inzozi
ndagira ngo mbabwire ko hari abantu bagize ubuzima baza kubura n'ubundi buzima bubi, ibyiringiro byabo bisa nk'ibigiye gutakara, baravuga ngo turagira gute, ariko uwo munsi Imana irabibuka barongera basubizwa agaciro. Yosefu arota yabaye umutware, ariko biragenda bamujugunya mu rwobo rw'amazi, biragenda baramugurisha, biragenda agera muri gereza. Ageze muri gereza agirirwa amahirwe, ariko abantu barota inzozi azirotora, bazirotoye aravuga ngo yeme nimugeraga hanze na munsi nyibuke, bene wacu barangurishije, abavandimwe banje barangurishije, nta wundi muntu mfite wo gutakira, bashizeho icyaha gikomeye cy'ubusambanyi, ariko ntaco nakoze, kandi icyo cyaha nicyo kigoye abantu muri no minsi. Mugaragu w'Imana Yakobo yaranditse aravuga ngo mwebwe basambanyi namwe basambanyikazi, ntimuzi ko umushinya w'Uwiteka, haleluya, Bwana sifiwe. Icyo cyaha ngo gituma gutera kwangwa n'Imana, kikagutera kuba umwanzi w'Imana, ukeneye guhangana n'Imana, ukeneye guhangana n'Imana, ukeneye kugwana n'Imana, wowe ufite imbaraga zo kuba umwanzi w'Imana. Bwana sifiwe sana. Ntabwo twavuga ibya Yosefu gusa, twavuga n'ibya Mose. Mose navuse mu gihe kibi, baba yabica abana, nyina aramuhisha amezi 3 arashira, abona ntibishoboka, aravuga ngo imiti no bivamo. Mose bamushira mu kato gatoya, baravuga ngo nanone reka tumushire mu mazi, napfa azapfe, nabaho azabeho. Ibyiringiro za Mose byari ku munota wanyu. Umukobwa w'umwami aramubona, ibyiringiro ziwe birongera biragaruka. Ko ndagira ngo nganire n'umutima w'umuntu umwe. Bwana sifiwe. Ndagira ngo nganire n'umutima w'umuntu umwe. Umutima w'umuntu umwe. Imana irahari ku bwawe. Imana irahari ku bwawe. Atukuzwe Yesu. Ninde wotekereje ko Sara w'imyaka 90 yobyaye umwana? Hari umugabo wari umaze imyaka 6 atabyara, ejo bundi yabyaye amahasha. Bwana sifiwe sana. Ninde waumenye ko Sara w'imyaka 90 yobyaye umwana? Ibyiringiro bya Sara byageze ku mwisho, ni Imana yakoze igitangaza. Atukuzwe Yesu. Ibyiringiro ni byinshi, ariko hari abantu harabiringira ibigirwamana, harabiringira, ni ukuvuga ngo hari abantu bashingiye ubundi kwiringira ni hahandi ubona imbaraga zawe zidashoboye kugira icyo zikora, wowe ugashaka ikindi kintu cyo gushoboza kuko waremerewe, ushatse ikindi kintu cyo gushoboza. Ni nayo mpamvu twiringira Imana, kuko tubona ubu buzima, kuko tubona ubugingo bw'ejo hazaza tutobushobora tudafite umwami wacu Yesu. Atukuzwe Yesu. Tukavuga ngo reka twiringira Imana izo dushoboze kugira ngo tuzobone kuri wa munsi tuzobashe kwicarana n'umwami wacu Yesu Kristo. Abiringira ibigirwamana titwobavuga ngo tubarangize, ariko umunsi umwe Gideon baramubeshe, isaramubeshe, aramubwira ngo bino bigirwamana nizo bidufashije, niyo mpamvu tubayeho. Gideon aratura, amaze kuba umusore baraterwa, aravuga ngo nubwo dufite ibigirwamana, hari Imana basaga batubwira kwiye basogokuza muri Egiputa, none siyo Mana itabasha kudukiza iri hehe? Imana iramwumva, iravuga ngo Gideon, uyu munsi ndakwiyereka, ndagusabye mwene data, wikwita ku bindi bintu ibyo byose, wikwita kuba gushuka, baragushuka my friend. Ubuzima n'ubwawe, hitamo. Gideon aravuga ngo barambeshe bino bigirwamana, none ndashaka kubona Imana ikora. Imana, Gideon yarasanzwe atambira ibitambo bya Bali na Shera, inyama akabona nta kintu zabaye. Umunsi yahuye na marayika w'Imana, yatamze guki gitambo, umuriro uva mu ijuru utwika cya gitambo. Aravuga ngo mbonye Imana. Imana amuga ngo kubera ko mbonye, senya ibitambo bya Shera na Bali, numara ukorera Imana. Gideon abisenye, abantu baravuga ngo uyu munsi noneho nubwo twari dutewe n'abanzi, ariko umuntu wasenye Imana yacu twize, uyu munsi turamumerera nabi. Haleluya. Tugere gushya. Timusinzire. Haleluya. Gideon baravuga ngo uyu munsi turamwisha, baragerageza bamenya makuru. Isa aravuga ngo mwabantu
ibi bigirwamana nije wabikoze, nije shefu wanyu, ndabizi neza, nta kintu bimaze burana, nazaga mbabesha gusa. Haleluya. Nazaga mbabesha gusa, nta kintu biza bikora, narabashutse. Ariko umuntu ukorera ku mwana, uyu munsi murambona. Tasoni ko muravuga ngo bishe basenye Shera naba ngaho niba ari Imana nivyiburanire, niba ari Imana nibize birege Gideon. Uwo munsi Saramuga ngo sha Gideon, kubera ko wanduse uyu munsi nguhindura izina nije wakwise Gideon kwise Roba, kubera ko watsinza abantu n'Imana. Haleluya. Atukuzo Yesu. Harabingira abakomeye nabivuze, abakomeye bazabashirana n'igihe cyabo. Harabara bakomeye iri iwacu ari kubunyine ntibakomeye, nawo kuba arifuza ko babona abandi babakomeza. Haleluya. Tureke kwishingikiriza ku bana, ishingikirize ku Mana. Harabiringira imiryango igera ikakwibagirwa. Imiryango ntaho yo kugeza. We kwishingikiriza ku miryango, witekereza imiryango, tekereza Imana. Nunatekereza imiryango mu buzima bwa uzabutsinzwe, tekereza Imana. Bona sifesa. Harabishingikiriza ubwenge bugiraho bugarukira. Hano ku isi hari indwara zananiranye, hari kanseri yarananiranye, abanyabwenge barakubise barananirwa, baza bavuga ngo hasigaye nahima. Iyo umuntu yatewe n'abazimu n'abarozi n'abadahimoni basaze bamushaganyije, bazayifu bazabibesha bakamujana mu bitaro. Bashika mu bitaro abaganga bamukubita ibipimo ati birarenze, ahasigaye mugende muri gushaka Imana ya Israeli. Tugire kuye. Haleluya. Imana ya Israeli, Imana. Bura Satani ni umujanja cyane. Azafata umuntu w'umunyabwenge. Satani nawe ntazafata umuntu gusa w'umusore, azagenda agafata umusore w'umunyabwenge, umusore umuryango watekerezaga ko ari uzakorera umuryango, akamuteza inyota y'inzoga. Atukuze. Agafata umukobwa wari kuzakobwa neza, wari kuzaba intangarugero, akaba nyina w'abanyamurenge. Bona sifiwe. Akamugira indaya ruharwa. Satani yo gushimuta gutya, yo gushimuta, womenya imbaraga za Satani. Ariko egera Imana, niwegera Imana izokwegera. Haleluya Yesu. Harabiringira abapfumu nta kintu bamaze, abapfumu nta kintu bakomeye. Hari abantu bashingiye imfatiro zabo z'ibyiringiro, babishingiye ku bapfumu. Umupfumu aramubwira ngo fata kano gahuru, fata kano gahuzu, fata kano katsi, fata ita. Imana yaraduhishuriye, twamenye ko n'abana bato babigiyemo. Mbere basaga babona umukecuru ngo ura mukecuru ngo nzenza muti umukecuru, nawe tugutinya, nawe tukubona tukavuga ngo Mana tubanze tubwire uyu muntu ameze gute. N'abana batoya ibintu zaramenyekanye. Nta bintu zo kubeshera abakecuru ngo ura mukecuru ngo nzenza mureba ngo nuko abayifite nyine isura yiwe yo gusaza, bamara bakamubeshe. Ariko n'abasore n'inkumi mwaramenyekanye. Mureke dukorera Imana, mureke twiringira Imana. Nitwiringira Imana yacu, Imana ntizibesha, ntizihinduka. Nubona ahuye n'ibibazo, Bwana sifesa. Mugaragu w'Imana Petero yaranditse aravuga ngo nubwo mwari kumara igihe gitoya mubabaye, nubwo mubabaswa nibagerageza, kugira ngo kwizera kwa nikumara guca mu muriro kuzarusha izahabu agaciro. Bwana sifesa. Bene data, mwiringira Imana. Uwo kwiringira ni Yesu Kristo. Mureke dushinga ifatiro zacu kuri Yesu Kristo, tuve mu bidafite umumaro. Dute hari umuntu umwe bavuze ejo bundi yari yariringiye ibigirwamana. Abakozi b'Imana bagirirwa neza, baramuhishurirwa, baratinyuka kubera ko n'ubundi baba baziranye, ariko bagaceceka ntibavuge. Abantu rero bakagira ngo ntibaziranye, ariko baraziranye. Uko abantu bose baraziranye mw'abantu. Bona sifiwe. Uko twese turaziranye, naje muranzi, nanjye ndabazi.
ariko imana yanje yamfashe yankuye mu bubata bwa Satani yampinduye igikoresho cyayo. None se ubu ngubu nari kuzavugira Imana. None se ubu umunsi kuri wa munsi tuzaririmba ngo imibabaro n'ibyago bishize, haleluya, atukuzo Yesu, ngo uwo munsi nari kuzaserukana iki? Bwana asifiwe. Nari kuzaserukana iki? Niba umwana w'umuntu abasha gukora moto, akabasha gukora icuma, akabasha gukora akantu, agakora n'akantu ko kuri moto baza bakandagira, akabanga kangaka, umuntu uricara kuri moto agomba kuza agakandagiraho kugira ngo agende neza, akagahereza agaciro kugakandagiraho. Imana niyo yorema umuntu ikamushira ku isi gusa nta kintu afite gukora. Ugende wibaze, niba uba mwitorero nta kintu ukora, niba uba mwitorero nta kintu na kimwe ukora mwitorero, ku munsi wawe w'iherezo izo bintu Imana izobikubaza. Bwana asifiwe. Uri gishoro cy'Imana. Imana nta kindi yakuremeye, yakuremeye kuyihimbaza. Ibyiringiro byacu ni ku Mana. Ibyiringiro byacu ntabwo ari ku bapfumu. Ibyiringiro byacu, umunsi umwe Dawidi yagiye gutsinda Goliyati, abonye Goliyati abona ni ikintu gihambaye, ariko aravuga ngo ikintu ntsindisha Goliyati nuko yishingikirije ikigirwamana. Erega nta kindi wotsindisha umuntu waguze ibintu bya Satani, umaze imyaka 50 uri umwana utangiye gusenga, nta kindi wo mutsindisha. Muri cyage yishingikirije ibigirwamana, ukishingikiriza umwami Yesu, uhita umutsinda. Haleluya, haleluya, amen. Imbaraga z'Imana zimwibutsa ukuntu yatsinze idubu, zimwibutsa ukuntu yatsinze intare, zimwibutsa aravuga ngo je watsinze intare n'idubu biyeshejwe n'Imana, uyu Mufilisiti utarakebwe ndabasha kumutsinda. Bwana asifiwe sana. Curanga ubwewa muco ngaho, reka twiyegereze tukwereke ukuntu abiringiye Imana bafite amahoro. Nta handi amahoro azaboneka usibye muri Yesu Kristo. Nta kindi. Petero yaranditse aravuga ngo icyo twebwe, uwo twiboneye, uwo twabonye n'amaso yacu, uwo Yohana aravuga ngo uwo twikoreyeho twebwe intoki zacu zikamukoraho. Paulo aravuga ngo je sinamubonye kandi sinamukozeho, ariko jewe Paulo wahindutse intumwa biyeshejwe na Kristo. Nta wundi wo binyaka, nta wundi. Atukuzo Yesu. Uracyari umukorari bababembereza. Je akazi kanje mu itorero ni ugukoresha amaboko yanjye, nta kindi. Ubu nyine abantu basigaye bakenera ngo bagire imirimo nyine izwi nko muri societe, bavuga ati bamusengeye kuri iki, bamusengeye. Jewe akazi kanje mu itorero, bavuze ngo itara rirapfuye ndaza nkarikora, ako niko kazi. Bambwiye ngo terura, akazi kanje ni guterura bafure, nta kandi. Ako kazi bazagasengeraho umuntu, niko kazi kanje mu itorero. Haleluya. Amaboko Imana ntago yampaye ku murimo, kandi iri ni itorero ry'Imana. Nawe ufite icyo wokora, ufite ubwenge, ufite ikintu wokungura itorero. Wohanagura intebe, wo kwicaza abantu, wo kubura kuwa gatandatu wose ugakubura. Hari abantu bafite imirimo ikomeye, bafite amafaranga akomeye, baza barara ku ikanisa kuwa gatandatu baba bakubura, bamaze gutahura imbaraga z'Imana. Turanga bwawe atukuzo Yesu. Ko ndagira ngo mbereke ibyiringiro bikomeye by'Imana. Iyo tugize gutya turariduha, twagira gutya tugasenya, turi mu mbaraga z'Imana. Twagira gutya indwara zigakira. Subiramo.
hatukuzo Yesu. Ibyiringiro byacu ni ku Mana. Reka nkubaze ikibazo kimwe. Mwene data, niki cyakwibagije Imana iby'Imana yakoze? Niki cyakwibagije indwara Imana yagukijije? Niki cyakwibagije igihe wari ugiye kubyara wavuga ngo Mana we umunsi nzobona ariko inda nzoyibyara Mana. Nimbona nyituye hasi nzagushima wa Mana. Nzashika mu kanisa ntambira Imana ariko ntubigeze utambira Imana. Haleluya! Hatukuzo Yesu. Niki cyatumye wibagirwa Imana? Niki cyatumye ukura ibyiringiro byawe ku Mana? Garura ibyiringiro ku Mana. Garura ibyiringiro ku Muremyi wawe. Garura ibyiringiro ku Mukiza wawe. Ntubite kuba wewe n'Imana mubanye gute? Wowe n'Imana yawe mumeranye gute? Utitaye ku bandi ba. Ese munzu uza usanga utambira Imana cyangwa utambugeze hano gusa? Hari abantu ngo badashobora no kuzina mwabo ngo babe nko kuzinira Imana. Hatukuzo Yesu. Bene data, mureke kwibagirwa iby'Imana yabakoreye. Ngo umwijima w'ibibazo n'ingorane n'intambara bibibagiza Imana bibakure ku Mana. Mushikame ku Mana, mwiringire Imana, mukomere ku Mana. Ibisubizo biri hano imbere. Wishogora ugiye kubishikamo. Ariko tunganira Imana, witandukanye n'icyaha. Uhindukirire Imana, ureke ikigara. Ntabwo wojijisha abantu. Nabonye abantu mwikanisa agakora ibintu akaza acungana n'abantu kwa mubona. Ntawe ugushinzwe. Nta muntu ugushinzwe my friend. Ntawe ukwitaye abantu ko baramarana buri muntu. Paulo aranditse aravuga ngo jewe mpora gusingira ibyo Kristo yansigiye. Nta musirikare woba muri ubuzi. Wowe umusirikare umaze ngo yisubize muri ubuzi. Abakinejeje wamwandikiye kuba umusirikare. Wo gukubita inkoni zikakwica gutya. Umusirikare wo mu desert baza bamukubita bakamukorera igitangaza. Bene data, mukurikira Imana, mushaka Imana, mukunda Imana, mwisunga Imana. Niyo gakiza kacu, niyo byiringiro byacu. Naho abantu barahemuka, naho abantu barahinduka. Kurikira Imana, shingikiriza Imana, agakiza kawe gashire ku Mana. Ijambo ry'Imana ribafashe. Amen.